I danas je Fićin rođendan. Ok, lažem, bio je prije 3 dana. Ali nema veze, nismo se tad mogli vidjeti, Piki je bio na Malti, Piki se napokon vratio i sad ga idemo iznenaditi. Znači klasika, jedan dio poklona mora biti custom majica koju ćemo napraviti Piki i ja. Dizajn za majicu već imamo. Evo ovdje imamo Fiću, tu piše Splinter. Ne sam pogledajte ovu razočaranu facu. I naravno štab Donatella u pozadini, malo loše to Piki izrezao, ali šta je tu je. Tu sliku nosimo staviti na majicu, s tim da moram još nešto smisliti, naći ću nešto u dućanu. Niš, idemo. Evo Vruć, šta si mu kupio? Kupio sam mu nekog lika Batmana. Da, teta je rekla da je to Batman. Teta je rekla da je ovo Batman. Ne znam od kad je Batman zelen, ali da, dobro. Uglavnom Piccolo smo mu kupili njegovog najdražeg lika iz Dragon Balla. A nadam se da će uživati sa svojim nedraženim likom iz Dragon Balla. I sad idemo napraviti majicu i onda imamo sve spremno. Ja sam ovdje na sva 4, Fić još printo tamo u nigdje. Inače imamo snimanje, majicu ćemo pokupiti nakon snimanja, tako da nema žurbe. Fić sad prima poklon svoj. Jesi spreman, Fiću? Ko da primam prvu pričest. Rekao bi da ima više dijelova, ali ima sam jedan. Kako sam to Batmana dobio? Jesi spreman? Dobio si jedno piće. Za mladiće? Da, za mladiće i jednog Batmana. Jednog Batmana? Da. Ajmo. Evo, prvo vidiš piće. To. I kad okreneš vidiš Batmana. Na. Ali kao teta na blagajni koja mota ovako, mota i sam kaže, kaj ste mu to Batmana uzeli? To brić. Ali gledaj, ali zašto bolji poklon još mu nismo dali. Bolji poklon još dolazi. Ok, majica je tu. Boju. A boja stvarno nije tako. Ovo je tamna je boja. Oj. Gledaj tvoj tekstić. Pa vidim. Jel ti se sviđa, Fićo? Ma savršeno. Došli smo malo no life-at. A zašto mi ne raditi kolnica i jebote. Ono kad ste toliko jadni doći, platite da možete igrati neku igricu i igrate besplatnu igricu. Danas slavimo Ančin 18. rođendan. Iznajmili smo cijelu vilu, imamo bazen, imamo... Neću vam pričati, pokazat ću vam. Ali prvo, Tajo, što radiš? Evo slažem balončiće. Ček, to ide kaj, u krug skroz ovako? Da, vidiš. Pa koliko to balona treba? 1000 balona. Ovdje imate bazen koji je stvarno predivan. Ovdje se kmetovi bave buhanjem balona. Ovdje je slavljenica. Što imaš da reći? Evo, ništa. Ništa? Uhvatio sam te. Još ovaj sa zlatnim u sebi. Evo, mama napravila ovdje veliki nered, sad to moramo brat. Sad će to Bruno pokupiti. Neće. Imamo spremnu tortu. Srećan rođendan, još dugo da slaviš. Žele ti Serbijani, žele ti drugari. Evo drugi dan nakon rođendana Anči ide otvoriti svoje poklone. Jel to za sadit salata? Opa. Antonija. Medo. Wow. Da pogodim još bombona, da. Nice. A kaj to je? Kao lančić oko trbuha. Lančić oko trbuha? Da. Evo, pošto Brune nema, on je na Ultri u Splitu. Jer je došao jedan paket za Anči od rođendanski poklon od Brune. Došao ti je paket. Rođendanski poklon od Brune. Aha, okej, dobro. Evo ga. Da, to sam htjela. Ajme zakon. Kaže 5 kila da je to teško. Pa ima, da. Isuse, kak dobro izgleda! Dio smo složile. Moramo tu gurnut. 2000 years later. Eto, dobila. Sad treba naći mjesto ko ćemo ga staviti. A ništa Ramonu ćemo njen krevet izbacit. A baš je dobro osjećaj, Isuse, imam dojam ko da sam opet na tečaju crtanja. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other.